استودیو رادیو رباز اف ام گهدار و شوپینر المهجال هر دری دنباش هدما پیشکش کردن بلتنا دمجمیر سیا فرمو گرند تنیسر نوچا اندام کی پولیت برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کوش بر مترسیل سر کردستان سوریه دور کوا دوین مالا کردیا نافخوی بریک و پیک بباو تک آلی بونا پیده دبرو برنا دورین کردی دبداوی ورا شاندک جسر کردهتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اروپای ببونه سالوگر هشتان یا کوش بر کرنا سکرتری بری پارتیه خباتکار دهام میروز سردانا مالباتاوی کرد. بخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا آهنگا درچونا خولان و ردین زازا لدار خست. دنباش. اندامکی پولیت برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کوش بو مترسیل سر کردستان سوریه دور کوا دوینا مالا کردیا نافخوی بریکو پیک ببه. مصطفى جمعه اندام پولیت برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لیدوانک تایبت داش بو رباز راگهاند کو بحثا ارتشک تایبت بروجلات فراتی دمدیای دتی کرن او یک جه ماتمایبونه دهمان دمدا جبرکو او نرین تایبت مندیا کردان بداویتینا تو اعتراف بهبونا تویا کردی و مافی کردان ناکا روشانها نگون جواب آوا کرنا ارتشک وسا بیکور کفتن لگل آلین کردی ور انجام دان جمعه اما جبویه که کرکو هولین ترکیه به امریکا را بوره کفتنه که درباری روجلاتی فراتی بردوامن داکو هرمی بگشتی تفلیحف بکو تیبت مندیا کردان تیدا وندا بکا هروها جمعه تکس کرکوش بو مترسیل سر کردستان سوریه دور بکوا دوی نافمالا کردی یا نافخویی بریکو پیک بباو تک آلیبونا پیده دبری و برنا هرمین کردی دا بداوی ورو دوی انجمانا نشتمانیا کردی جی زودترین دم دا لگل آلین پیوندیدار برولا خراباو بویه که هنجتن ترکیه نامینن لگل نرینن امریکیان دیگ نیزیک ببن. شاندک جسر کردهتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لأوروپای سردانا مالباتا سکرتری بری پارتیا خباتکار دهام میرو کرد. شاندا پارتیه به سروکاتیا اندام پولیت بیرو پارتیه و جیگری سروک هپیمانیا نشتمانی یا اپوزیسیون سوریه و هزین شورش عبدالباسط حمو جهردو اندام کمیته ناوندی عبدالکریم حاجی سروک نونراتیا انجمن نشتمانیا کردی اروپای بر پرسر خصنا پارتی لولات نمسای محمد سعدون بر پرسر خصنا پارتی لدورتموند لالمانیا پیکاتبو جدره که اجرا گاندنا پارتی اروپای اجرا باز راگاند کو سردانا شاندا پارتی د سالفگرا هشتان یا حجیدهام سکرتری بری پارتی بو شانده بحثا رولانمر دهام میرو دماکو سکرتری پارتی دبو کر خباتا ویا کو زیدتر 7 سالان زندان رژیم سوریه دبو ببرز نرخاند و بحثا پابندبوناوی بری بازا بارزانی نمر رولاوی د پارتی دکر تفکر گزنامون اسلامه سوریه جهات بوستاندن و دست لسر مال و ملکین ویجی جاری رژیم سوریه و هاتبو دانین همو زاروین وی جخواندن دزانکو پیمانگه سوری ده هاتبون درخستن. مالباتا حجیدهام جیش آلی و خواه امادبون خواش بو بردوامیه بو کار و خبات السریا ریبازا بارزانی نمر دناوا رزن پارتی دموکراتی کردستان سوریا ده نشانده. رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا آهنگا درچونا خولان و ردین زازا لدارخص کود وی خوله ده هجمارک گوتن هاتن خواندن و بشدار بوین وی خوله کیف خوشیا خوش دارخصنا وی خوله دیار کرن بگافکا گرنگ دیتن. لی باجار حسکی هجمارک روشنبیر و نویسکاران سالوگرا ششان یا کوچبار کرنا هلبسوان کرد ارشف اوسکان لدارخست. هلبسوان ارشف اوسکان جدایک بوی باجار دربسیه و لولات آلمانیای کوچا خواه داوی کر پشتی کو 7 پرتوکن چاپ کریل پیش خواهشتن. هێژمارێک ژێڕێ هەڤالên helbestvan ئارشەفê ئۆسکان سالڤەگەرا کۆچکردنا وی li دارخستن li bajarê Hesekê bi beşdariya hêjmarek ji rewşenbîran. bi boneya 6 salî ya koçbûna
هوالي مي ميليسكار و هلبسوان آرشبي أوسكان يكود 2012 دجانا خجد دستا لغريبي مديت أم رهوالي نوي وكو أرك لسر ملي مي أموي ببير بينن لسر كداوي لسر خباتاوي لسر برهمين البيخوهشت بيتري حفت برتوكا شابكري البيخوهشت ودور الشش برتوكي نشابكري جي دوێ ئاهەنگێدا کورتەژیانە هەلبەستوان ئارشەفی ئۆسکان هاتە خوێندن. چه کەسێک و خەباتە کردبێ دەبەر وێژەیا کوردی دێ و دەبەر زمانی کوردی دێ ji mafî wî ye em wî bi bîr bînin dilovaniya Xwedê lê bê rehmetiyê Erşefê Oskan bi rastî helbestvanekî gewre bû rast temen nedirêj bû lê berhemekî baş li dû xwe hişt û gelek helbestî hatine awazkirin û hatine gotin هەروەها ڕەوشەنبیر دۆست دکن گۆ هەر ساڵ بیرئانینە هەلبەستوان و نیڤیسکارên کۆچکری بێ li دارخستن. دارە عەبدۆ حەسەکێ گروپek ji kesayetî û aliyên siyasî û mafên mirovan yên Sûriyê li Parlamentoya Holanda civiyan û behsa rewş êş û azarên xelkê Sûriyê û Efrînê kirin. Grupek ji nûnerên rêxistinên mafê mirovan û siyasmedar û kesatiyên Sûrî di nav de jî şandek ji şapêla pêşeroja Kurd li Sûriyê li welatê Holanda bi serokatiya Şêx Ehmed li Parlamentoya Holanda civiyan. Behsa rewşa Sûriyê û binpêkinê ku li Efrînê û tevaya navçeyên Sûriyê rûdidin kirin. Nûnerê şapêla pêşeroja Kurd li Sûriyê li welatê Holanda Şêx Ehmed ji bo arkê ragihand ku civata wan ji bo wê yekê bû ku behsa karasatên ku li Sûriyê rûdidin bikin û her nûnerek ji wan beşekî ji êş û azar û binpêkinên navçeyên xwe li Sûriyê bilge bike. Nûnerê şapêlê da zanîn ku şanda şapêlê behsa binpêkirinên ku grupên çekdar li Efrînê li hember welatiyên sivîl yên xelkê Efrînê dike kir û tekez kir ku ew kiryar qalibin binpêkirina derbas kirîne û dikevine çarçoveya kiryarên li dijî mirovahiyê û her wisa dosyeya desteserkirina mal û milkên xelkê Efrînê û dizî û talankirin ji aliyê wan gropan ve beşekî din ji mijara wî û şanda şapêlê bû. Şêx Ehmed ji bo arkê eşkere kir ku ew civat li ser daxwaza sentera ragihandina Kurdî li Parlamentoya Ewropayê bû û biryar li civatê hat standin ku şandek ji 10 kesa pêk were ji bo dareştina nameyekê taybet bi civata wan û radestî Wezarata Derve ya Holanda û Komîta Derve ya Parlamentoya Holanda were kirin. Şopînerên me hêja berî kom biltena xwe bi dawî bînin dubare me sernûçeyan dêne bîrawa. Endamekî Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya radgîne ku ji bo metirsî li ser Kurdistana Sûriyê dûr bikeve. Divê nav mala Kurdiya navxweyî birêk û pêk bibe û tek alîbûna PYD birêve birna deverên Kurdî de bi dawî were. Şandek cê serkirdeyetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Ewropa bi bûneya salvegera heştaniya koçbarkirina sekreterê berê partiyê xebatkar da Mîro Seredana Malbata wî kir. Rêxistina Dumîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ahinga derçûna Xola Nûreddîn Zaza li darxist. Bultena me bi dawî hat. Her şad û bextewar bin.